se ote wo baby na wo ye wadwen se da ne da wo bekeka eye enkrofo ho eye ensem na wo betia enkrofo ena so de aka hu se entokwa so de empa wo fie de biara da na so ye gangari na wo ye wadwen se ntokwa bia so wo besoso bibia so de wanu betuma entokwa bi wo ha ebefuno wo na abusuafo de nti ameka sa ense we nyina ze munim se na wotwi yi mu ayesi mu eja butubutu bi esoye ewo social media IG Instagram page eso ya nuaba Aisha Modi na ebiem suso Shatta Wale na ensem ni nyina estati edi efie Aisha Modi wo be make some wild allegation bi edefa Shatta Wale ehu enumu ma Shatta ebabonten ebebe reply no later on Aisha Babontia will be making some wild allegations for some threesomes be ekoso between Naija for real Shatta Michi if ya or double bonko fodi Emma ne cousin crown power didn't be show ni nyina chese Aisha Modi bo edino ede to honum na no ekojinja Shatta Wale man Babontia no say abaya se wu mu hu amimi mu hu na wo se wo say ni dia ene brabonten na bebe yi eye wo ho ano ewo ensem no na ebusuafo ye hwanimu ene dai yan kasa ye nuaba agia for Rome wababonten na wababonten ebusuafo no so ebe reply to ye nuaba Aisha Modi ni nsem a wode etudwa na say allegations a wode efa wo no ene Shatta Wale ehun efa threesomes a ekoso no ehun na no na wo posti a picture with ono ene Shatta Wale and or throw asie essay when your godson becomes your threesome partner Ghana ye blow ye ble #fine girl at Shatta Wale Nima na ebusuafo enkan se we koko die nenke nimse nke noa enisa Shatta kwampo eko ni IG page so ma wono so ekoko tro ye edetu ho no mo sem omo friends keke nothing more nothing less no fucking issue bia na ensem no eno nkwa do Shatta sa babonte bebeka se de Aisha Modi aye kwampo ntini wetimi rest studio akwa ye enwum ede amano enwum no se wa mama me pana chewa enya de se wono obe release amano ni nyina mu so na busua wadi na tama kire se ne ho te se sorry sebi ejanan bia na se bia ya ye ko ejanan ewo ewon na ebra wo ka se we release video no and as we release song ede amano no wo man nkotie mbra na ye ba ye beto aso. You see dollar like this, boy. You see dollar. See, make a spread dollar. See, make a spread dollar. See dollar. You see dollar. Make a spread dollar. Make a spread dollar. Kwasia. You see dollar like this, boy. We know the play. Aisha Modi. Umami che. Kwasia. Oba untantan. Wenum. If you say if you talk cash, hold cash. See, hold cash. Make the see cash. If you say if you talk cash, hold cash. Make the see cash. Make the see cash. If you say when you talk, or if you say with the me I say I graduate Ghana music. Me I graduate. I graduate. Check money. This money. This is dollar. This dollar. What Jimmy? Oh, make your artist all this one make us see. Jimmy, want me check kwasia udiona ubedin kwasia sem. Kwase in kwasia sem na ni pedi one. Me the format I use. You people say you no get that idea. Say go use that format and make this kind of money. This money. Like 50 cents. Aisha Modi, you don't get anything. Yeah, you don't get anything. If you don't forget Aja for him, I go slap you, Me bow gesso. Who's the toilet? When you saw the toilet, who's the toilet? C'est me ken dina, man. Ashma Pisre, who's the toilet? Na ebusuafo say na Shatta de nsem no etudwa no wode tu edwa ewieye no na no na ama enedai Aisha Modi nso akwa mu ewo ne IG page eso na akwa wokọ ye no ene wo no so akwa di Shatta Wale eho efo na video bi a chese cake esi nanim na wo twa cake no na ene chese wo mo wo ho no so wo mo ebo ede eje eye ne so na wo caption ye ewo ase ese o say I swear down I know my level in the emoji S3 to us was a small pressure. No, they will enter studio and make me a song. What others are dying for, paying huge amount of money for, or wishing for, I get it for free. As Shatta Wale Nima, you say waiting. Drop the song, make I hype give you so we can
trend together since you love to trend and just what they eka na eno na ma chese dodo na eka se say Aisha Modi we pa de na chese we mini no waye wo prepared pa e de Amasha Tawale because chata nye wo bia wo betimi na beefy a e be get to that extent say chata be ye calm e wo ho anase obeka na no atum entokwa na etimi kwa na chata nsusu de won onim the importance of beef. So before nim the wonya edi afimu otimi beefy anya ambassador we adi otimi beefy anya so many deals na de ekeka ehum na wadin say we to dwana we dodo na ka say we di e shatter over no was what pentokwa na so we di afuno no na say we di ebe funo no because obi also wire enyom ede ama no won fa ma no edis wa baba be patch na wo wa ma na trendy wonu mo ma babonti aba be catch so wo mo pe trend dia na chese wutimu se Aisha Modi wo de wo hwehwe na de mpabo wo hwehwe na de che ne de keka ehu na wa ye ready say wo face shatter na bia edro na kwakwa ye sa say fawdi bi na Aisha Modi wodi shatter wale ehu efew na enunti ni ususu say we ya wa ba beken be ma shatter wo be fi nu ebiema na because as say na free enibre aside honum time at 3 sams na ebe mu na ebiemu say wa fake ne cousin na wo de ne beto abonte efi odomo nsensem ba abonte no na timu se shatter ni abriye as wo ba abonte na oba ba be kasa hunu the the anger na the aggressiveness na ewo nimu na so so bra wo ba abonte ebiemu a wo kasa wo release song na so what me compose song ede amano na wo release emfa mano until say wa baba be pen ache wansa na wa no na ama na trend no na utimu se ne yi no den ewo from na we ama Aisha Modi so ababonten with this reply no ujidi say no ni bresu ebiem na eden krampo na ya na wo mu ye beef na wususu se wo mu enye film a enunti da wo mu ba embonten because u beef hu wie na wo si wo yonko ntuma gufi wa abonten na ono so aba be su yo ntuma gufi wa abonten na mo be wie na mo sa tena wo edi enkomo ato ensa edidi ediam na abusafo ehu bi nya se sa ye beef a ye omo de ba abonten ebegu wo mu efi no wo mo etokoso a anam we de me nko amintimi entna eso entimi to ensa edifo se for wadwen twa wo fanse mi hu no ebetu eja e to ma gin comment section na ebiem like videos na share all the social media platform so follow yen we IG page and your Twitter page so @tumaginh_ Facebook and so @tumaginh ekeskapa enemy that's na yebesan edi ehia ebi